Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka dorbas nong jiaw lang sting kalahap ban perking bha ya kaya kayeng, bat kalik kawan jiki pat nong nong. Kata hadian bakiladon kinong pang, kibrayo ya COVID-19, haba kilit cak sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong, kabadan hakani shnong. Ha kajing ekran urang ba shnong uba ER Sun, bat uskat tri uba LD Lingdo, kilit ho uba hadu menta ompat don setia weru nong shnong, jong kajaw lang sting uban ngat, ha kini kajing pang. Henry wat lakata, kum kibor penyak shnong kila mahampat ya ginong shnong, ba kidai ban sumar bhai ladie ha kaya kayeng, bat kalik kawan. Kenang bakin dobla ban yadai la dia na ka jinge bed na uniu kenyang jingpang. Kadon ga jingting ga jingsmit yani kum ga shinong ru nomor ba kala jam yani ga hospital bat ni. Nrai kalong ba hot kata ga jingting jingsmit jadi kum ginong penyak shinong bayo kaja kano po ga shinong la tha jini ibu lupa kita ke lat ba kumno ba ngila ba pikir ban yada ya kita ki kinumja gini kita ki ba sne ho ni kasang jongi khamtam mangilai i ba karobat kade hajan jongi ho ngila don gaji ekran na por ba kinong penya jongi hospital ba kiong kila akular dengi ba kilong kila da penkre kila da penbiang ba wat na kibor ke sarkaru kila one page ba gi ba kala long ga babet ke babiang ba kan sumar kita ki covid patient te kumbangi ngi long tangki brio ki bamdei export ya to kalan nrai ngi shania kita di balalet puli bla tut pentebet ki ba ublei bla jet ya ki ba kin sim ya ka to lengkor ban sumar ki brio tengi gum ka shinang ru ngimdani ngi aiman sim ki kinang trei bha ban sumar ya ki brio ki bapang ki basitam khamtam hakum kani ka kram ka ba ngi kendu ya kini ki jing ki ba uniu kenyang jipang ke ba long klam bala su thiet mentah kan ka ri khasi ke jongi te ngi kum ka sinong hot wat apreng ke jing tiang ring ngi ai ke mensem ya kinong trei hospital ba kinong la ban ya sumar ki prabreu kum baju om ketien ba fi sumar ki prabreu kolong gajing syakri per ya obrei te kita ki di ba ngi kum ka sinong dan rei ita jing tiang ya ki pat nang sinong tenga sudan ban ong kum ne ya ginong sinong subha ban ya pikir ban nomi than lat stang hakikam kiba phimla ban kiba phimla ban kiar shu ti yami enrei kata ka yami jong philong ba phinya pikir phinya sumar hi kumba ilong menta kamdei shu manu ban pikir dei mangi hi ki breu hi teng ngai i babun ngin lakran ru ki dan ki barang sala teng sngo ba ban ong hakani ka por hakani klemat subha ban ya kit khia daladi kenang ba ngin ya lat na kani ka klam Ratu kapur tengah menang man batai isu. Nomor ngingi kumpul ngi fingi dei tangki riu madam. Imde kita ki expert ba let pule ya katu kalan. Nah, te ngamnal man ong mano ba bakla mano ba iu ne mar ning kong kila ong ga positif hadian ba dalaklat ki ong gamdai te ngam kwa kum kini ki banja ki man penting pensme ya ke imlang salang ya kan ka thanjongi. Te ngasngo ban kentu ya ki badai ban pet badai ban pengat ban batai bha ban pensya yangi kenang mengila bantek lakam ya kum kini kijing ma ki bawan haga imlang salam bejami kementap dek yo kanangot beli positif na porwasta kata kalong bangam datip tikna ngasyo sngo ma kalong ba ngasyo sngo kalong ba urur sawat kata ada bagi sngo tikam halu menta na kalong pi napustang kamdam ba ya pangku kata begini baru bumi balas nang up na kino hadu menta kata ben ke banga rukum kuna kasnong ngakwa ki barung bami te hospital subah bandai long ba pikir ba finam dei kita ginong yara jingpang iwei bat khamtam ngada kentu ye kene ga ki basa hak water janggar robot hospital ki ba dei hak block 7 ba kine sim khia ban kit khia namar ba kane kalong kajinya kumanga ong mene kajinya kit khli iwei na ngidon ka jingkit kli kemot kata ngilang pen singan ya ka imlang sa alang jongi hakas nang ka thaw bro ko ini kidukan ini peli kamdan jemaah ini marba kimi kusuk na balai mate ho igata ngila dap ya mana mustap
ngilai ya ngilai keren ya kini nongsong dukaan baru kai bakin fikir ngamong bahkan dan jingma ki fikir ban penjengayu nong kiet nong dia bahkan nom dei ban ya chanshu namar wat i hangni ngidon i doktor bersio mo bobun ma ki brio dia wat ya iru idaladi om don gajing tiang dari ban sumar ki nongpang pada emban sing ngi hapan yu tamang si om ba kumlu kipat ba kin fikir nang ni ngi hapan husiar ki nang ni syekmat adu kasihan ningkong ba sarkari India ilang nong ba penjari lockdown marmar lockdown nong ledon ke meeting bat i MS jong karabat nang ta in charge doktor de covid ward ngi i nang kasinong ba kajing penkre nang robot hospital galang rabiang ledon ya special isolation ward ya badan soundly ventilator di hadiah nang tu ngiladon series of meeting berabur ya kan wat rapor ka khobor bagawan madon positive case di marmar na kalyang nang punya jang robot hospital kilawan ban sulap ngi ka covid management team nang jang sning bat kila pensai ngi habire to por bo gina ong di positive di bosmo tanat pat kalong ba itu beki ong positive na po boy iwan no da negative di gini kisni bidang ya ngi asong kita kajung dan positive po robot matrai ngi kando no hi la sibet le sa kisni bang ini perkat nakalat kanti kenang bakante rakam nomor ko ini ki blok ki jongi bodi blok 7 kahap hapo compound robot hospital ti kandon na jingma igri bosa kota kata kamla online ning shane apat ha jing penyak hospital bat kani ka tim ka jongi ka covid management team ng jong sning mangin fikir mangin ikai ki nong song jongi kumba mana man step lawan banyak kelan kasnong man to song tu idukan nang ta ki beri bayat baki ndai bandeng mas kum ta tar ka mga so man ai ka khobor sinong song jong sning bo niu khyang jing pang dei bawan hi handai udai la rapi pang kwa mut la rapi pikir el dia te pat ba no song jong sning bat ku nyu tra long ba pikir el dia wat chane ai no ba fikir kendo khen ba inu no bro fikir kendo udai positive case kia la ni baro hele man kiat na poro ka jing tu bat ki bro bat pikir dal dia kede ka tang tai ngila ban lat no ne ini ki jakar ki lalu no covid tem ki bul ki la ki ma patni bi ne kan sport mo ban no mi pi ta kam ni ne ka pi ne pa iso ka ya kani kajing yu mentang ngatrai bang men rai mata ban ong idon kam ngatrai kampat arais ti oneng le kendo sopo roba inpek sha kata ka jinglong jingman kita kiba test positive hakanur kam ki wan nai ki ngat kum no balada kadon kam nyimban si lada kadon kam nyimban si begen haban bu proposal yang yang disi ngai sak sorka manle containment so ne ne adu manta intang pek yang sibek sha impek balada kadon kam ni sa isi meta tidak don ta hamne ha jakam mor bat sta government to ai lockdown license ni AP se ha license ne kam man extend biang ne kuno ka jing i pi nomor ni kan jipang lo puro ane ha silo ke tate ka don kam sibon hi kembang i nomor tang license fenomena aban pente la kam ni kan ga jing sapriang ga bala stat adu kan adu ka bala i ka jing kiu ka ba mangas ni ngila ima bang ngila itiang sisya ngikirpat ya sarkaru ba lar kalong hi te kan nampek nang ni sakmat pam betang ini laisni to ini laisni bala de prai te kan ladang I don kam shu kaman nang sim shu isni bakan de lockdown khendek in file lockdown mo kadang jingkan nang bobon ki ang ba ta iduk su ho ni su tho ba ta ne kene ka por kadai ba juran bu gentian mo ki ang ba kapat khayat kham ko kalam haspa ba tengah ngai ba ini po ini benar sana abang ngabu itu kajing kentu yo sorka bal da kane lockdown da kum no kan extend gini kalais ni la da don kam kan penting na ba dei uwe bro apa ka jela jungi punya tan bahkan pha ini clean message na kalian ngajong isong ya sorka bahkan penting na menum dan banyak tan menur makan jinja ni la da ni ti khanya jing pang kom ni chia kan jrong non kan rospa do so terbas musnai pat yo ngat penban tau beri yang uduk orang ni kan kami asal juga ada umat yang kesem kejong mungkin hapan cong quarantine tang kat saus ni kong bagi orang tak ada atas ni kan jin kan bu jin jar asal ni tinggi asal ini pur batang kendiat syab ni yo tau doi ban pungkat ya kan ni jin pang pengen asal kan lockdown lawan kan ni lawan kiar mah ngilak ban lat ni piang